ikipe ya Arsenal yaragize gutya inaga karukokira kwa Newcastle mwene mba yabona mu mediateur mu kimwe gishize twanevuze hano kwa gatane Vodi ntabwo wari uhari narumva ariko Newcastle gati ntabwo umukino washagurishwa reka muvuge muvuye aho nga ntabwo bishoboka turi kujyana neza banatanga na bid banatanze na bid birangira ikipe ya Newcastle iteye shot rabati ntabwo bikunda ntabwo byashoboka abantu baza ikipe Arsenal yazaguruka ifite bid yako cyangwa se yaza kuza kuba ishaka izindi shwa ziri ku ruhande yego ariko amakuru aravuga ko ikipe Arsenal irimo kuganira indani ngire uburyo agarukana bid ya kabiri kandi remereye cyane yatuma ikipe ya Newcastle ivuga itono twayo n'usasa no mu biganiro imyaka 20 y'amavuko evote batanze miliyoni ngira ngo 40 hafi 80 se oya bid ya mbere ubundi 55 izo nizo bagiye gusubira izo batanze bwa mbere okay so fogo ngo baratanga indi bid yisumbuyeho zama pound yego okay kapitani Bruno uyu munsi none ni umukinnyi imyaka 20 y'amavuko ugomba kujya muri iyo context yo gwende ikipe Arsenal ushobora koze cyane ekipe ya Arsenal abari ku YouTube channel fana ba Arsenal hariho video za Bruno Guimaraes bazamurebe Bruno Guimaraes uburyo bakandagirana nabi cyane hari kwanza mbere yuko tujya kuri Bruno Guimaraes reka dore kuri Arsenal yego yo nkayo Arsenal ntago ikiri ikipe ariyo mu myaka ibiri ibyo bintu abantu babanze babimenye ntago Arsenal ikiri ikipe ishaka shampiyona ntago Arsenal ikiri ikipe ikina ngo itware igikombe kimwe yereka abafana kuri mu murongo mwiza kumva Arsenal ni ekipe ishaka kwereka abafana bayo yuko twayobora n'uburayi sibyo Arsenal ni ekipe yagarukiye muri kimwe cya kane umwaka 2024 2025 iza kimwe cya kabiri bikumva iza kimwe cya kabiri itsinze Real Madrid hari Homanda we yayikubise Arena Retour umwaka ukurikiye Frank igaruka finali itsindwa na defending champion ekipe ya Paris Saint-Germain. Arsenal ikiza cyayibaho kurenza ibyayibaye mu myaka 3 ishize ni ugutwara igikombe nta kindi kiri munsi yacyo. Kugaruka finali kuri Arsenal ntago ari inkuru Frank, gutwara igikombe niyo nkuru umwaka utaha. Gutwara igikombe cya Premier League umwaka utaha ntago ari inkuru. Gutwara double cyangwa treble niyo nkuru muri Arsenal. Uyu munsi nagira ngo nibutse abantu yuko Arsenal mbere yuko twanariza transfer ya Bruno Guimaraes ntago Arsenal kiri Arsenal tuzi mu myaka 2 ishize. Biratandukanye of course. Sibyo? Arsenal kugira ngo ibe Arsenal turi kuvuga uko nguko yiyubatse gute mu mwaka wabanjirije uyu nguyu ibaye Arsenal turi kuvuga uko. Arsenal ni equipe yaguze Pierre Incapi ifite Carafiori ndetse na Ismail Skeri cyane. Na Arsenal yaguze Christian Mosquera isanzwe ifite Saliba ndetse na Julian Timber. Na Arsenal yaguze Victor Yokresh yabaye ya kabiri muri Premier League. Na Arsenal yiyubakaga ahantu idafite inenge kurusha izindi ekipe, ahubwo yiyubakaga kuko iziko nubwo idafite inenge ikeneye so depth iri ku rwego ruhanganira Premier League. Ndeka turebe ngo Arsenal aho hantu yiyubatse yari hakomeye ku rwego rungana gute. Defensive Arsenal yari ekipe nziza kuva mu izamu siyazanye Kepa Joko bakoze season ya Banimo yari ifite David Raya yari umuzamu mwiza muri Premier League n'ubundi imyaka ibiri ikurikiranye yari yabanje yari ifite Saliba na Gabriel Magalhaes kwa kurane rw'imoso ne kurane rw'iburyo na Carafiori na ekipe nziza n'ubundi kurusha abandi ni yari Kivioro wakina muri Chelsea na za Manchester United Kivioro Jacob kumva ni yari ifite Kai Havertz ni umukinnyi mwiza watanga ibitego. Ni yaguze Madueke attention ntago yahuye na expectations za Arsenal, ariko Madueke yari umukinnyi uvuye muri equipe ya Chelsea attention Club World Champion kumva iramureshya yiyemeza gutakaza cyangwa guta umudari wa zahabu wa Club World ajya muri Arsenal mbere yuko equipe ya Chelsea igera igomba kugera. Ni equipe ya Arsenal yaguze Bercheze ifite Martino Odegaard attention ifite Tano Waneri nk'umwana muto wabo kandi mwiza bizeye yuko ndabyibuka Gade yaricaye ari avuga ngo Tano Waneri ari ama equipe muri Premier League menshi yakinamo sibyo iragenda igura Bercheze
na Arsenal yakomeje kutwereka yuko turi gushaka kugera ku rundi rwego rutandukanye n'urwo twari turiho, twagura abakinnyi beza baza ku upgrading. Attention kuzana Bruno Guimaraes, ni ukuvuga ngo uri Zubimendi ntabwo uri buze kuryama, twumva uri Zubimendi wagize ikibazo cy'imvune, Bruno Guimaraes na Declan Rice barakina bimera nk'aho utigeze ukina aho hantu. Niko byagenze kuri Pierre Nkapa ari gukina mu mwanya wa ntuza wa Ricardo Carafiori. Harimo abantu bagezeho Odegaard Dadari bakavuga ngo Eze yakagombye kuba ari gukina, Odegaard akicara. Icyo nicyo kintu kuzana Bruno Guimaraes. Attention, wabura Martin Zubimendi ntumenye ko yabuze, kimwe nuko Frank ndagira ngo tugendane ahantu, wabura Declan Rice ntumenye ko Declan Rice yagiye. Uri kumva turi kujyana cyane. Uyu mugabo Bruno Guimaraes wamushyira middle of the park, nge mfata Declan Rice nka bridge cyangwa nk'ikiraro gihuza buri kimwe cyose muri Arsenal, gihuza kwataka no kudefanda muri equipe ya Arsenal. Icyo kintu Bruno Guimaraes aje akakiba muri Arsenal ntabwo twavuga ngo biratunguranye. Antonio ari umuntu watungurwa, aranabikora muri Newcastle. nta muntu watungurwa arabikora muri Newcastle, ari muri Brazil uyu munsi. Brazil akamabwiza ukuri, Brazil Bruno Guimaraes azanye A game yiwe, Brazil twabona Brazil itandukanye niyo tubona uyu munsi. So nje namye mbivuga yuko Arsenal ikeneye umuntu waruhura Declan Rice, kimwe mu bintu byabigiye gutuma Arsenal buri gikombe. Kandi attention, twaraje hano reka mereze Kene agafoto Frank atwicaye hagati njyewe na Afrique kumva urakibuka yavuye hose urakibuka agafoto ndakazi cyane, aho gafoto twagafashe nakamuhe rwose. Arsenal yamaze gutaka, ariko muha keza by the way cyangwa nkamuhe kamuhereze nge kamuhe cyane. uri kumva ako gafoto twagafashe Arsenal tubona neza yuko none amazi si yayandi byakomeye. Haaland yanyuze imbere ya kamera akora utuntu tumimikinga Arsenal. Declan Rice arahaguruka aravuga ngo it's not over, niko yavuze, it's not done. Arsenal byaragaragaraga neza yuko igiye kubura igikombe. Kimwe mu bintu byabigiye gutuma Arsenal ibura igikombe kwari ugucika intege kwa Martin Zubimendi mu gice gikomeye cya sezo, yasubiye inyuma. Ntabwo akazi kenshi Rice yabonye akazi kenshi, ntago akiri gutanga 100% by'ibyo Rice yatanga cyane. Mu minsi ya nyuma Lewis Kelly aza mu kibuga arakaba muri equipe ya Arsenal, biba amahire. Tekereza none ye Lewis Kelly bitaza kuhura neza n'ibyo Arsenal Mikel Arteta yamushakagamo. Nje ku bwanjye nuko turi kwa kuyandi ma equipe burya akeneye abadubreri mu myanya myiza yabo. Bruno Guimaraes ngwino hano, sinitaye ngo uri buze gukoreshwa mu buryo, sinitaye ngo Arteta umaze gukora muri mentalite bingana gute ku buryo abasha gutunga groupe imeze gutyo. Attention, Bruno Guimaraes ni umukinnyi wakina Rice akicara kumva, ariko nk'umutoza bisaba gufata kuba nyine uri Mourinho cyangwa mu kimwe Guardiola cyangwa impamvu ntanze ayo mazina ni amazina y'abatoza banini. Bruno Guimaraes uri umuntu waza ugakina na Declan Rice muri babiri, uri kumva Zubimendi akicara, ni umukinnyi wabyazamo ibisubizo 25 muri equipe ya Arsenal cyane. Ikibazo kigasiga kivuga ngo umutoza afite ubushobozi, umutoza amaze gukora ku rwego, ubu ufite Bruno, ufite Declan Rice, ufite Lewis Kelly, ufite Merino, ndikumva mumbabare Merino nawe muzane hano kuko yarari cyane ibiganiro kandi agosura mujyana, urikumva Mikel abantu bose ukavuga ngo uri buze kuzajya mu bisanga gatekamo icyo cy'umutekano. Kandi that is abo bose turi kuvuga ni world class, n'abakinnyi bari kuri class nyine wavuga ngo ndamurekura najya hano ashobora gutanga ibyo bintu byinshi cyane rwose. Ubwo rero harika amafaranga ni menshi atone angahe yaka 28 kuko Newcastle ntifuza kugurisha, ira kugura n'umukire niko bimere, irasaba ngahe. Hari amakuru yari yaje imbere rero kunaze mbona benshi bayihakana, aba insiders benshi batandukanye avuga yuko muri contrat yo close ivuga ngo miliyoni zigera muri 60 gutyo n'eshanu cyangwa 70 mu gihe twabura qualification Champions League haje ikipe nshaka mwandekura nkigendera. Ibyo biri muri close 60 cyangwa 70 yamurekura mu gihe batazakina Champions League. Ariko amakuru benshi barehakanye insiders bavuga ati iyo close ntago irimo. None anga amakuru aturuka muri camp y'umusore aravuga yuko rwose yifuza kugira gute gusohoka, yatangiye ariko ntago yifuza kubanira na Newcastle.
icyo cyo nicyo gikomeye. yego ni kapiteni w'ikipe bamuhaye armband bacyambuye tripier ntiyifuza kubana n'ikipe ya Newcastle ariko ibyatumye nabyo biracyaro hafi. Newcastle n'ikipe iri gucuruza kuri soko ry'uyu munsi navuga ati turi ku Bruno Guimaraes tunda nakagenda aba turi kuganaye baba bayikozemo katwitone nitugenze gake cyane gusa Arsenal iri ku mediateur kandi uremereye cyane natabuyu tubara ebana baramujya imbaraga zose zishoboka cyane. Morgan Rogers wa Aston Villa uyu nawe imaze igihe ni ukwibaza ngo bid yambaye aza gutanga ryari naho zembo navuga yuko byanga bikunda priority ya mbere cyane muri Arsenal kuri Morgan Rogers rwose n'uruca abana bid ya mbere rwose aza gutangwa kandi vuba cyane nk'uko Talk Sport yitubwira kandi umuhungu ari very keen ngushaka gutegura bid itazangwa na Aston Villa bid ya Aston Villa itazasubiza inyuma cyane ko Villa yatangiye gushaka ngo niho rwose izindi mbaraga abandi bakinnyi ireba mu gihe cyose ari buzuye mutaramu yaba hita avuga ba Gerard Bowen n'abandi batandukanye cyane benshi bavuga bati Emery arasabwa Arsenal ni dutwara uyu muhungu ariko nawe yamugejeje muri match yabo ya bakinaga n'ikipe y'igihugu na Panama kuko yabaye umuhungu ni nimero 10 eva muri Amonda sinoka iyi ni nimero 10 kabisa twabivuze urabyibuka ubushiye twaturi kuvuga na Antonio 10 rwo avuga kuba igisubizo ku mwanya wa Odegaard turi kuvuga ngo icyo ushaka muri urabyibuka ntabwo wari wakoze ariko wa kane turi kuvuga ngo icyo ushaka muri Morgan Rogers kuki utagishaka muri izi bose niba ushaka polyvalence bose ni abantu bakina nimero 10 bahenga muri bumoso uri kumva ni abantu bakina inside wing iturutse ku ruhande rw'ibumoso byinjira mu kibuga hagati bisobanuye ngo icyo washaka muri Morgan Rogers memo wanakibona no muri eze so ari naho haturutse statement murabyuka twarabivuze turavuga ngo uguze Morgan Rogers byaba byiza umuguze kumva fra yego ariko ukagura n'undi mu winga electric nk'uko Antonio yajya akunda kubivuga cyane rwose umuwinga ufite type y'umuwinga ejo bundi utanga services z'abawinga nazo ndi kubona abantu bavuga kuri Anthony Gordon bari kumunenga cyane uburyo afite miforme ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye type twaturi kumarambira ngo Anthony Gordon yego koko ntago ari gutanga nk'ibyo akagombye gutanga muri equipe nationale y'Ubwongereza ariko gene we Afrika mukeneye ya pace na pressing yajyana iyo ukeneye pace and pressing y'umu natural winger ntabwo wabibona muri nimero iyo ukeneye ya defensive work ya attention Martinelli arakina yego ushaka kumubaza ibyo gutsinda n'ibiki ariko ugiye kureba Frank defensive work za Martinelli na Bukayo Saka ziri ku rwego rutabaho kumva cyane iyo ukeneye ibyo bintu kutayibona muri Morgan Rogers ukatabibona muri Beresheze wabibona mu yinga wundi ni hatari cyane niyo mpamvu twavuga ngo Morgan Rogers iyi deal ngiye nyifata nk'iyarangiye ndikumva ikibura nyine ari ukumvikana tukabona n'amasezerano n'ibiki ariko I expect ko Arsenal nigura Morgan Rogers nkuko twumvise Batizoris n'abandi tuzabona n'irindi zina wenda shaka arizwi cyane cyari tazwi ariko umuwinga nyamuwinga riherekeje agomba kuba hari cyane Iyani Diomande uyu nguyu nawe yantengushye uyu mungu munya Cote d'Ivoire ngo kuri iri soko ngo ni ibindi ushiri muto cyane Iyani Diomande nk'umukinnyi ubwe yahisemo ikipe rwose yifuza kujyamo yateye Liverpool umugongo aravuga ati oya nifuza kugipare nirike yamamaye kandi mbye kanyifuza Paris Saint-Germain birasa nkaho ibiganiro byabo na Leipzig bigomba kuza kuba successful bijyanye n'amakuru bafite yuko Liverpool bid yamejene yanzwe kandi personal terms byamaze kuranya hagati yabo n'umukinnyi igisiga ni ukumena bank kuba kuri barabaga rwose biparibo nta kibazo bifite no gutereka ku isahani ugatwara umukinnyi yandiye mande yanze Liverpool vote ahitamo Paris Saint-Germain ahisemo neza ari ibintu APR cyera ajya gikora ikiri competitive uri kumva n'ubu ni kikira ikiguranye abanyamahanga benshi yego hariya se ubu ngo basigaye bagura n'abanyamahanga nanone ariko hari igihe cyashize kinini mu Rwanda ndakeka APR itagura abanyamahanga sinzi na nibeshya ariko imyaka yabaye myinshi cyane nka 10 ni ibiri ni ugasanga APR ifite abanyamahanga benshi ariko irashaka na Hegman na Mutara Micro Jabir kumva
nabira bashaka bageramo kumenera muri abo banyamahanga bikagorana sini icyo gihe mukibuka yego Jean Diomande nawe nicyo kintu ngiye kubona kuri iyi transfer ye bro uyu mupeti ni mutoya nawe akana impano ye ni umukinnyi mwiza kuba ari kureba igikombe cy'isi nigeze kubwira Frank hano ndavuga ati mwitegereze umukinnyi bita Jean Diomande cyane ikintu abura no gukosora finishing ibindi byose ni perfect abari kuri YouTube bari kumureba Jean Diomande uburyo acenga abantu baragenda bamara buri kimwe cyose mbega ni barikora Pro Max wuzuye namurusha imbaraga mbabarira ariko ukareba ngo Jean Diomande ukina ku ruhande rw'ibumoso usatira nasanze Desire na Kivica usanze Desire usanze Kivica barikora aracyahari barabisikana agenda kina ku mpande zombi ariko icyo Frank avuga bahita babisikana ni ukuvuga ngo ku makuru araturuka i Paris Diomande araza ushaka bariko azatwara agenda nese Frank nibaza Diomande yarakeneye ahantu ajya guhangana na Kivica na Dewe kuko Liverpool yari kugenda ahita afata umwanya kuko Liverpool wingi ibumoso igihe kinini hanyuze Florian Wirtz murabyibuka umwaka ushize twajyaga tukavuga ngo kuki muri Liverpool byibura wiyima karite y'umuwinga washyizeyo Cody Gakpo wenda ukareba niba yabikora ariko nawe yajyayo ukabona ntabwo ari gutanga ya profile y'umuwinga icyo araburamo ikintu ariko uyu munsi nanone Evode Antonio dufashe waretse nkasoza gatoya banza ugasoze kuko nge hari Saidi ndiho yuko yahisemo nabi na Saidi ndiho yuko yahisemo neza ahubwo ikipe nyine yatwaye imari nzira uri kumva kuri Saidi yuko yahisemo nabi nge mbona nk'umukinnyi w'umwana uri kumva wakagombye kujya ahantu uri buze kubona ya game time ihagije ukaviza hejuru za Real Madrid na za Barcelona ntawamenye muri Liverpool uje ugakora saison ebyiri nk'izo Raheem Sterling yakoze za mbere muri Liverpool ziri buze kumurika ku rwego noneho uri buze kujya Parc des Princes uri nka Mbappe uri nka Neymar uri buze kujya Camp Nou uri nka Coutinho uri buze kujya Santiago Bernabeu uri nka Cristiano sibyo bitandukanye nuko kujya ahantu urasanga Desire Doué bro uri Diomande ariko Desire Doué ntabwo uri buze kumurusha efficacité kereka nihazama ibindi byo gukura yanamurusha nawe imyaka muregeranye nibyo bintu byabaye kuri Chelsea igura abakinnyi b'abana basanga abandi bana imyaka muregeranye kumbwira ngo uri buze kuza ngo urusha Kivica niwe bavuga ngo uramutegereza ngo azabanza kumbwira ngo uri buze kurusha Kivica efficacité bro biragoye ariko nanone wajya ku ruhande rwo kuvuga ngo nyeneye Champions League nyeneye produit fini nyeneye ikintu kiri established ahani kwa icyo kibazo none se nkubaza uyu mwanya hari nka Mohamed Salah uyu mwanya ba Neves barimo na ba Kivica none zemo Neymar n'abandi bose anyuze ba Ugarite nta kibazo nabakanga indi urukumva niyo basimbuye ntacyo bitwaye njye nemera ko amahirwe y'umuntu ahubwo ikisigarwa hose urayabyaza ute umusaruro ariko Diomande nanjye akamfata uruhande giye tayari kuba yishakira ibikombe kirikane yari ibikombe ibyo bya game time rega mwebwe ariko se game time rega nivuze kubanza mu kibuga kandi no isubu wabusha none se barikora setup score muri ligue barikora ni hakina gasa neza ko cyashigiye gusohoka kucyo agiye gusohoka uyu munsi rega ku mukinnyi uri abakinnyi batandukanye sibyo bari kuri atwaye Champions League bye muri Paris Saint-Germain sibyo nawe aracyari muto ibintu byose ashaka bati iyi Paris yamuritse sibyo nabonaho mbanzamo turi kujya neza kano kanya competition biragoye Kivica nawe ubwe mu kibuga arabizi neza ko ntamurusha ntabwo amurusha turi kujya neza arabizi neza ko ntamurusha nundi ko nta kintu gikeneye hanga ikipe yamurutse ku itara uwahindu Nisufra ku myaka 10 ariko 19 y'amavuko mu buryo sportif ikipe yakumurika mu buryo bwihuse sibyo ukaza kuri iryo ta PSG imbere Liverpool mu current rino nanga akuzi ko PSG sibyo uziko PSG nta mukinnyi uvamo ngo ajye muri Real Madrid PSG umukinnyi uvuyemo ajya muri mu makipe ari hasi yayo biterwa no wari kire ko byananiye nyine ni bande sugira ariko mwiza erega se PSG uvuga niyo myaka itamusize vuga Henrique
yemera ko mwiza ntago amurekura aramugumana nyine oya niyo mu myaka ishize ntago PSG ajya igira ku mukinnyi mwiza reba Mbappe kugira ngo asohoke ukuntu byagoranye nyine njye nkubwiye icyo kibazo rero rega Diomande Musa kifica afite imyaka ingahe soko ni 5 n'itatu yego kuko ni muto sibyo nta wamenye mu myaka ibiri ubwo yavuga toya nduma nshaka nanjye guhindura imikorere ukajya mu Bwongereza niba ari ibyo bintu ari kubara ntari sibyo byashoboka rega cyangwa se bano ba Dembele nta wamenya cyangwa banaguduka Enrique ni nk'umusazi hari n'igihe yaza uwo kivica turi kuvuga akamubirandura agahita akinisha uyu mwana cyangwa Desire akaba yabirandura utatekerezaga nta wamenya oya Desire mu buryo ngo cyangwa ubundi isemo ikipe ya nyayo nako Diomande aha rwose usanga uzatira umupira hatari igisigaye nuko wazanga yaza kugendera ku mafaranga angahe nemera cyo bro ibintu byo kuvuga umupira ku rwego rutabaho ako kuvuga ngo azawutera noneho kindi kwandike birago bari gushaka mu miliyoni 120 kumva ikindi kibazo gihari PGC yazitanga miliyoni 120 ni breakthrough season yawe personal terms bivuga yuko zamaze kurangira hagati ya Diomande ndetse cyararangiye ngo ira projet arayikunda igisigaye ni ukuvuga ngo equipe kuri equipe none birarangizanya ryari nicyo kibazo ariko niteze ko ipari ku mafaranga aho ntawe nyambagiraho dute barabahereza abatware n'abandi barahawe nkansweho ijana ni menshi bro ijana kandi barazanze uyu mukinnyi barabawiza iryitatu nazi ya kugira ngo Liverpool yagutanga ijana PSG yabikozaga ntabwo yazire Liverpool yarahindutse vuba Liverpool yarahindutse ariko ifite trauma ya sezi ishize sera mutari kubibona Liverpool ifite ubwoba ku isoko Liverpool iri kwirinda gukora ikintu gishobora gushyira agasenda mu byo bakoze umwaka ushize okay hanyuma Enzo Maresca amaze kwerekanwa byarangiye Maresca tuvugana n'umutoza mushya wa Manchester City imyaka 3 rwose imyaka 3 Chelsea nebona agafaranga muri Maresca kugira ngo deal bayifinalize Chelsea ubundi yari yabanye uri kumva Enzo Maresca kumutoza ariko ari ibintu byinshi dukeneye kusaba imbabazi bode ya Chelsea kuyisaba imbabazi Chelsea Maresca yaragiye abantu bati umutoza bimeze gutya muramwirukanye basoye statement ihiriho ikumva nanjye ndimo basoye statement ko waramubaze isobanura igenda rya Enzo Maresca exit yiwe n'abasirimu mu kwezi kwa 12 yarabegereye arababwira ngo nabonye amahirwe yo gutoza City gusimbura Guardiola bati uri hano uri gutekereza kugenda uri kumva uri no kubyita amahirwe kandi ufite akazi uzi kontara ufite hano ukuntu ireshya nuko ivuga ibintu tugutegerejeho umutipe atangira gukinisha ba Gusto kuri nimero 10 ko numva se Enzo nako kurera babikuye kuri Maresca uri kumva cyane kandi nk'inshuti iziwe cyane zakadasohoka uri kumva umutipe atangira gukinisha ba Gusto ku 10 barabibona neza yuko ibintu ari gukora muri Chelsea umutima udahari tukazana tukamusaba ngo kujya Chelsea bigende gutya agomba gupanga ikipe gutya akabipanga bitandukanye bari barashwanye noneho Chelsea batoke uyu mugabo aho kugira ngo akomeze akinire muri projet yacu reka tumurekure baramurekura muri ari situation y'abagiri mu rugo Frank ababyeyi bayiza ariko bakaba batabigira abana abatipe barihangana nibagira bombe nimwe barekura kwigenda rya Enzo Maresca barabyihorera ariko bifata nk'abantu batengushywe na Enzo Maresca ngo bahemukiwe cyane ariko nabo bararindira baravuga ngo igihe Man City zazamura inkuru yuko agiye kujyayo natwe tuzaba duhari Enzo Maresca wari kwishyurwa amafaranga na Chelsea yamubonyeho miliyoni 17 z'amapaundi ndetse na add-ons za miliyoni 3 zihura na miliyoni 20 bazabona kuri Enzo Maresca yanditse inkuru ariko Chelsea akimara kwandika inkuru isaba imbabazi n'ibiki Chelsea isora statement isobanura neza urugendo rwa Enzo Maresca rwo kuva muri Chelsea. Okay. Maresca ati nje gutwara ibikombe uko nande babitwaraga muri Man City, nsimbiye umutoza Guardiola
ni ishema cyane, amahirwe adasanzwe cyane gusimbura umugabo nk'uyu nguyu. Bati mfite inzara n'inyota zo gukomeza aho yarageze. Abafana ba City mwakira ibindi bikombe bishyashya biraje biturutse kwa Enzo. Ntibahungabane kuko asanzwe bitwara. Ahari igikombe ngo Enzo ngo ngwamurinde. Nge nizera ko Enzo yabikora. Kandaza bikora bisanzwe. Enzo azavuguza Antonio Kuzo na 15. Enzo ikintu kirenze cye. Biragoye. Uri kumva? Enzo ikintu kirenze cye ni winning mentality agira. N'umurwanyi. Niba ari umuntu ninya. Ni umurwanyi. Ni uguserera n'umuntu udakunda gutsinda. Cyane. W'indwanyi. Ubona uko yemeze twamugana cyane Enzo Maresca igihe kinini cyane, nta mpamvu zo kadusigaje ni statement ya City kuba bamutangaza nta kindi. Naho ubundi ntago ari inkuru mu matwi rwose yacu. Iri tangazo. Cyane itangazo ry'ikipe. Twapudetinga abakuru. Muri Man U ngo ntabwo afite gahunda rwose yo kugurisha twa Mason Mount. Ngo acyamona icyizere Mason Mount agomba kwagoma kandi cyane. Liverpool nubwo twawe Diomande ariko nabo amaso yabone kuri Bradley Barcola. Liverpool bimaze imyaka nk'ibiri barikora muri Bradley Barcola ubundi akeneye ikintu kimwe gusa mu buzima bwe, finishing, azahita umukino utabaho rwose. Naho ibindi byarasanzwe ibindi byose